adwen enkwa akiri wono Okudzeto abrakwa na wono to wonom na omampanyi tu kwan a na watwe pen ni paper na otwantro to Akufo-Addo so jeta ye obedu betu dwasa Akufo-Addo afa e de akọ US no ye gogo jet no na jet no e wo repair house ye free company a wose wono omo ho na Ghana ko han aeroplane no na company so omo jet no e wo under service enti Okudzeto abrakwa now omampanyi dada John Dramani Mahama etukwan oman Ghana enti se wutimi nya akukuduro ka kire na ado danko Akufo-Addo o ti Ghana banwa no so se otukwan won fa trotro because man ni mu ayedia na ya expect so Okudzeto abrakwa se tire na eso no enye empty konko na se binyansa wo mu kakra bi mpo a ka obeka kire John Dramani Mahama se wonya sika na wotin chance wo gidi kura chen na ado no because man ni mu ayedin nanu ya onse ya mampanyi dada John Dramani Mahama His Excellency ya kase papa no se ya kase yedi na chi bebiri aka na asema wan hwe ya no be park kansa ma yenka enu nti sesi an Ghana fo ehunu nipa ya kwoto aba no awe nanso otimi begina honum ka se me madi nkunim ekowi akirese edunkatia na ono ankasa ne konyaboa be ka kirese John Dramani Mahama wata empanyifo sese won konyaboa ese se wata ye ni akinye na ndi bomochichie na free nso ase ase edunkatia be ka kire se denchemawu enti akinye bia eni ho na demonstrated at court so no bibia kirese ampa na omuni hu na omukon keke onu aso eko US John Dramani Mahama former president His Excellency asem na meka no eko jina oka se court no okoye ne de okọ no kwa okoye because na opese we try this for no drop so omo kokoda na afi asumdwe eba wo omuntam ti onu wan ko so okoka asem papa bia na nyame ncha de omo ankasa so ebe afi de omo abeka sampa de ekoso ni nyina na asem omutwitwa tro electoral commission so nyina ye bosiremka omo amfanya nsa ankasa ni nyina na omo boa because asama wo kan wo ni nyina so bia enso no okasa now omampanyi dada John Dramani Mahama Your Excellency wetu kwan akọ UK me pesa me ka kire Ghana ni bia na ote ase se eye oman ni Ghana botomu oman na NDC fo se ahia ye endina na ado dan kwan etu kwan a onfa sabi sakre onfa bon race ene ntu kwan no omampanyi dada John Dramani Mahama ono tifia oman ni ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ni e pesi kire aguma no asa na te no de aguma maye enti investors afri amano ne ebebie enwuma e wo Ghana no no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na oman na sei otimi kofa obi soja police ni ayie e de kose monhwe mekasa minor say a monhwe na NDC fo ne yaku omo no chese wono otimi free diplomat nyina no aka chem say aba na eto na free and fair but media mempe Ghana ye yonti me ka kira mu say aba no ewiemu akoso eno na nada pa ada adi ya ne wo hu boto ano emfa korapo entimi enhyemi ono po wotu kwan koye ono ane private ade no na do danko Akufo-Addo tu kwan bia wotu gan e wo Ghana dimu under no circumstance and Akufo-Addo etu kwan sa me ankasa me kwaje ma ho meje oman ni sika da. I'm putting it on record. And that no circumstance me catch now say Akufo-Addo presidential way convoy car or timuno e yo no ani bottom ska. Dia aka hu bia eye mine dia ye security e ka no ho. Na no so dia wontimi mbeka wo kura po wo kura wo hwe me wunya sika kakra bi pe no afa bodyguard. Na ntisa Ghana mampanyi. Na ntisa Ghana mampanyi. Enti security ni dia ye ntimi ntwitwa mfiri no ho. But car what team said your team pa de ne ko bulletproof de ne ko de ne ba no. Ono ani bottom ska we na cho se papa ne dwen man no. John Dramani Mahama ye to abawie 2016 ore ye no. Mo hwe mra a wo hyehye to ho. Obeka kire Ghana se Ghana foi. Vice President's Lodge mefa mpesa mefa ya media munyina ya manimsam wan fere esa tro letter kra de brand people for say monfa mame o man na japade no abeso 4 years medi president mefa abo me bonam de akofie di ewuo waba bese ya de o bese no enti wa wie no okwa wo fa man japade e na Ghana for sorry say he ehini ha enti ba won sa ba biem no na wonim pa ye to 2016 abawie no John Dramani Mahama na onim pefe sel obesa ba 2020 obeba
no nim enti na nko je president vice president de anywhere enka 2020 no obaya no one Jubilee House na nko afa ade ba kwa de bia make kan say sa ye kan say parliamentarians no omoba they come to represent their constituents and this parliamentarian biba parliament na se bi won de oba no wo jimi di nsehunu na se constituent no na se constituency no etimi ye din hwe ne din na che no na mosoma ne se won beye and e bisa mo enough tonfo are you people telling us say mo de ntro ne na da na braba kontompo na mo ye wo ho na mo hwe okudzeto abrakwa enetimi ye ne mo nti na moto abama ano ana asem bisa asem de emu ohwerem munya no na momfa okay now the American say ono no mo brother o aye we mu nyina Akufo-Addo so kofa plane was on fat trotro because o man mu ayedin na metwe wadwen asi bibi so say sa nipa we mu no omo ye empty konko hunu wototwena they make no sense. They just talk because they talk from their stomach, not from their head, brains, and work when they are talking because of their selfish interest. Any dubious ways or more they are enrich or more through Ghana politics. Omo pese koma di omo opposition omo pese omo saba na mentwo adwen enko akiri wono Okudzeto abrakwa na wono to orum na omampanyi tu kwan ya na watwe pen ni paper na otwantro to Akufo-Addo so jeta ye obedubetu dwase Akufo-Addo afa e de akọ US no ye gogo jet no na jet no e wo repair house ye free company a wose wono omo ho na Ghana ko han aeroplane no na company so omo jet no e wo under service enti Okudzeto abrakwa now omampanyi dada John Dramani Mahama etukwan oman Ghana enti se wutimi nya akukuduro ka kire na adodanko Akufo-Addo oti Ghana banwa no so se otukwan won fa trotro because oman ni mu ayedin na ya expect so Okudzeto abrakwa se tire na eso no enye empty konko ena se binyansa wo mu kakra bi mpo a ka obeka kire John Dramani Mahama se wonya sika na wotin chance wo gidi kura chen na nado no because oman ni mu ayedin nanu ya once ya mampanyi dada John Dramani Mahama His Excellency ya kase papa no se ya kase yedi na chi bebiri aka na asema wan hwe ya no be park o kan sema yenka enu nti sesi an Ghana fo ehu no nipa ya kwoto aba no awe nanso otimi begina honum ka se me madi nkunim ekowi akire se edu nkatia na ono ankasa ne konyaboa be ka kire se John Dramani Mahama wata empanyifo sese won konyaboa ese se wata ye ni akinye na ndi bomochichie na free nso ase ase edu nkatia be ka kire ye se denchemawu enti akinye bia eni ho na demonstrated at court so no bibia kire se ampa na omuni hu na omukon keke onu aso eko US John Dramani Mahama former president His Excellency asem na meka no eko jina oka se court no okoye ne de okọ no kwa okoye because na opese we try this for no ntro pese omo kokoda na afi asumdwe eba wo omuntam ti onu wan ko so okoka asem papa bia na nyame ncha de omo ankasa so ebe afi de omo abeka ampa de ekoso ni nyina na asem omo twitwa tro electoral commission so nyina ye bosiremka omo amfanya nsa ankasa ni nyina na omo boa because asem a wo kan wo ni nyina so bia enso no okasa now omampanyi dada John Dramani Mahama Your Excellency wetukwan akọ UK me pesa me ka kire Ghana ni bia na ote ase se eye oman ni Ghana botomu oman na NDC fo se ahia ye endira na adodankwa etukwan a onfa sabi sakre onfa bongres ene ntukwan no omampanyi dada John Dramani Mahama ono tifia omani ni so mfa so bia ono kura de oye ne se Ghana fo nya aduane papa ebedi gare ni e pesi kire aguma no asanate ne ode aguma maye enti investors afri amano ne ebebie enwuma ewo Ghana no no ono so nam boda wuro se Ghana ma obi amfa ni sika ma ho ma obi amfa ni sika ma ha na oman na sei otimi kofa obi soja police ni ayi e de kose monhwe meka se man na se ya monhwe e na NDC fo ne yaku omo no chese wono otimi fredi